Ka KSU Maulai Circle ha ka khat khandai thir guri saw arja arpusau glasam ya kamai chaprang excellence award arja arpulai arpusau shaki prabu nyungut ki samla puli jong kasnong Maulai berokawai hapo ka Shillong Polytechnic Auditorium hakni kasngi usamla Donald V Thaba u General Secretary ka Sengkmi ulalong kumu kongsan baru Dr. Marco Mitri u Professor ka school ba ne hukum u kongsan kirpang ka jingtumu ka Seng KSU ka longman pensilur ban aimen sim ya ki samla ki palapas pha haki kerdan jingpule nadu SSLC hadu kerdan PhD haki subject bapher usamla Donald V Thaba ulamai phang bakum ka jalla barok kawai ngiduna palat ki rustat kiban wan shakman khamtam banshim hakobor sinchar ne administration kum ki IAS officer bat kiwei labun ki brio ki bana shabar ka jalla ki bom tip AA shapang ka sinchar bat karukom im ka jat penriu ki bom ye pe ki tin ka thliet ban yakren bakani ka lawan ra jing e ye ki brio jongi khamtam nagi thain nong kandong matkum kani ka phang ba ever to strive never to quit what perlu pensim lagi dapat BE iki dennis ko pher haba ki kena ki bawan chama kimio kata position kimio kata lap tukam tumchak babian ni nakalem keseng ila asin kata bang pentikna makum keseng ni nyeng rasom bang pet bakatungam tumjam kani bakhu amar ba kani ka perfect tan itu kina andi ka perfect ka jan ni borok wi amar ba ni pet minta ibadon kabur kimdon ni kajabi kintre kimdon kajabi kintre kila musna ki polisi ki bahan ta kajab kudriu kita kede gawin kita bisa adil di nakale naseng la shim ki senjam pher kena tukam bukhut bagi wa ni tiu bagi neshmat begini pi sangat berawan cepat jengki kinyo tauso kinyo kata ini ka buat bila buat hajim jengki hadu harwa juban isin kenma anda dan kalau position bahkan pepat weki samla weki parosna dan ketiwiki ay buat baru kongsan agaba menyala hanya samlam ya disembok berhak akmat jengki barok lang kamtam di samla puli dapat disokmen kemensiam bahwa ayo kecil ba di isu Maulai Circle dan berkurang tang diikuti bayo meritless bayo ya badai goal meritless adi disiplin segitu puli gober joki bata bangai bagani kohol kadak smam asu ngai ya kata servet jingkerman dan dia kata rio ho haka cek video kejungi ba tang hakawai ka thai tang hakawai ka shnong ni hadukan ni kan ngot sama bayo kita goal medal berkali kewara kata snow ala aparo iru ba cek video kejungi katam kamshim naran shadin rekat nang ni bisni kana ye kam ini mau jam iba per tak adu inda poi syaka thong ba makiki ang luon ba cek video di bro koi ang luon andre nanong epi bro di para samla juru bro badam lang handi ba cek video kejungi wala kadan hakata melodi jaga progress akaba ila punya complete punya tenjur punya nujur berdiri di cek video andre dari progress kejungi pada kalau ada skills ya suki ba buat ada yang nujur berkiwi di cek video berkiwi di jelah ini bakal progress kejungi kadang nilasha overtake nilasha bypass ini kiwi buat skills buat kiwi di cek jelah kejungi bertam ya cek video kejungi nilaslam hang klam yo shoot ya kini ki officer iban penyak ya ke administration ada UPSC level last bengiyo bintang ikong isawanda lalu buat Siril darlong dingdo but kalau ke berjenjar hai ni hadu kata-kata bagiwan diberi diwan di officers di banabar bikin wan penjat ya ke administration hang ni hapo jela ka jumi nomor bikin nam sutu lele ruem ya ka local sentiment seneni ya kata kajing snow ya kata kajing anglut ka jumi maka ni ke berjenjar hai ni khamtam ni page nang kandong habala ya kan interaction apa deng nang kandong di bamnang berkeren di kitian makini di officers di bamnang berkeren ya kitian ke jongi kalau TGI ke basnosi nomor ba ladeng ipet ke jengkeran jong di
government successive government si bamunsyo menta jung jela nyui bagi keren baik tang sapang kata ka jingkiu ka jung state yaro iput turoi dai lagi hendrei lada ngipek nya ka per capita income hangi hapori India ka bahe do ka per capita income ngonom batai ka per capita income nomor hangi gibun dibagi gold medalist di stu ka per capita income hapo India the highest kade hapo Goa kaberitam the lowest kade po Jharkhand but the second last kade kawan ke Jela Meghalaya lading compare hapo north east hinlap ba compare capita income juga Meghalaya kade kaberit du lading nujor big states teng ikren yong ba ke Arunachal kolong backward ke Mizoram kolong backward ndre hatu long backward mengi namaki haba compare capita income ke jongi kade kaberit du ba compare capita income he kade gajing ken kelum ya gajing yo amut kabakhen lang yo tu millionaire billionaire bertunjuk ru untuk berim hand to mouth but ini dari nujur pada ya kata ka multi dimensional poverty index ini ba ke Meghalaya tu kawan baar kamu ke below poverty line ke Meghalaya kawan ke baar ba adu life who are percent ibrio hang ni ha jela ka jungi gidang im below poverty line but ini kilong ki challenges iba on day tang ka sarkar ndre ka deiru yangi iwei pa iwei karukom im ka jungi ka pher la dengi keren habat iwei ki jek ko pusan klik universities iba penyat ka central but the state government ndre ni hadu menta ke jela ka jungi menta lang di phau snam ni padan kandu ka ba ngin la panyarap bengin kintiu ya ka puli ka puti ka de ngi daw ki borok ka penduk mensim iki nong pendong di jungi tam ni ki bakam duna ya kata ka perkat perdan begin sange ya ka jing puli impek yang drop out rate ru apo dari India ke Meghalaya kawan baar next ke Orissa ke drop out rate ke jongi lagi compare with Jela ko not isu ka pair bah jadi impek di Jela ko Mizoram Nagaland apo Assam Arunachal Pradesh di drop out si barabor kita baik at college level kemudian ada pendap ya matriculation dan ini lagi pendap ya ka 10+2 Henry jadi impek ya ke jek peneriu ke jongi ke Jela ke jongi ke drop out rate klan ha hadir jaga primary level kemudian adu middle school adu secondary school isamla kila i ke kuliah hatu ke dei ke ni hatu ke dei ka namar baban ke jingduk nyemla menteno tangi ke jingduk lesi nyemdan kata kabor perkat langsung tu ya kata ke ikhtiar jong ke education ni ke puli ke puti kata rokam dei ndre bateng teng dadi ngipet ba kadau tenrahi kadai namar bakamdon kata ka proper counseling kamdon kata ka proper guidance man pasung thu ya kata ka jindon kam ke jingpuli betoi ke problem ka bangi kum ke cek menriu di bangidang tengku ngidang maksa adu menta ka internal problem ke teenage pregnancy tujuan kiru start kiru sempang na Department of Social Welfare Social Justice tujuan ba ngin hap ban contain na child marriage hapo Meghalaya batu ki states ndre ngatang epi ngim judan kata deka misconstrue kijing suthu nomor ba ngimdan kata ka child marriage ngim judan kini ki kemi ki pa ki open bor ya lagi kun ki badang khatwei khat arsenam ban yelet kurim no ndre ka deka mon hi jong ki khna ha ba ki lapoi tang ki khat saw pasan snam kila ya bakla hi para maki bat kami ini problem of teenage pregnancy bat nakani ka daw ki hapat i kijing puli nomor ki hawat na pilat kamai kaji beginla bandiang hala kijong kijak but juga poru ini teenage pregnancy kawan rak pada ya ka lord of the problem namar ba kadon ka an poksu but in the back in the late apo Shillong district jail pinlap ba majority di babun ha ki inmate sang tu ha jail ki dei baik poksu kila bandai ba ile ka bor bagi rip dan ni kala bandai ke jing bakla jong arnut ikna di badang hapuk ka prasnem malada ha bagi bakla ikmik pa ke le punya syong no yaki bandai ya kata yek ke buram jong ka yin dasam andre ki dan teng pada benaying kan thai kim hun itu senrang di file le FIR dan utak kena bukli susah sejil berkani kan tak baik ka karya ke jongki benak kata kadau akan ke por akan tu gaya wer ti barok ki baidan hang ni nadu seng halang nadu ke government isnong ki tha buat ya borok ibi we bengihapan shoulder ya kata responsibility abang ngihapan create ya kata awareness bangin kentiu gila kajong gari ke cek kendriu bingila pun beng kita ke jerwat ki betik ki bekum ki bayalam bakala ya gari baga cek kendriu kajong